ibesa loda lanele sinendidelane Nkosi Nkosisi. Abakhulu ngiyabonga abantwana baNkulunkulu ungilekelela Inkosi Nkosisi. Waye ungakafika uShembe awuhulu ngayo. Kodwa mase fika uShembe konke kuyakhanya. Ngesinye isikhathi kwakhona umakoti wayebathola abantwana. Wangihamba bese kufika isikhathi ukuthi umntwana akhase aqala sukume. Iyothi la ethatha khona ubeka unyawo lokuthi usefisa ukuhamba noma usefuna ukuhamba. Bese egula kakhulu lo mntwana bese ugcina ukuthi ahambe emhlabeni. Zayifika inyanga kulomuzi. Zenza izaba. Bese ithatha phela esibayeni ngoba phela inkomo inyanga mayifikile ihamba nenkomo noma nembuzi. Enza izaba bese bethatha bethi hayi into encane lena kuzolunga uzayo seyophila. Bese ke iyafihlwa ingane. Uzayo seyophila bese kuqhubeka umakoti yabe muhle. Kuthezwe ke ekhaya ngoba phela kuphume inkomo la ekhaya. Inyanga yathi umntwana uzayo sezophila. Afike umntwana ozayo aqale akhase asukume kodwa ithatha khona unyawo bese iqala kufika lesifo sakulomuzi igule kakhulu ingane bese ihambe emhlabeni.
isibaya sakulomusa sesimile imbuya amathuna ezingane segcwele igcele ngoba ke alikho ikhona elingenalo iNazaretha wase uqhamuka abanye abamaNazaretha bathi awusali ngani usuya kaShembe wasetshela umyeni wakhe ke lo makoti bahamba baya kubabamkhulu mabefika kwabamkhulu uthi babamkhulu inkosi babosise sebeyothola ingane engaseyufa safika futhi isikhathi ke ubabamkhulu esekhulumile yafika ingane emhlabeni yakhula njengalezi zinye yakhasa yasukuma yama yathi ngalesikhathi ithatha unyawo ithi yahamba usafika leso sifo yakhula kucela kuhamba kanti ubabamkhulu wayethema ebatshela wathi sebezothola abantwana abangasekufa yakhula ingane asiyabe emhlabeni wase umama amazwi asho babamkhulu ukuthi bayothola abantwana abangaseyufa angasuka kumama wengane ngoba mama wengane oneyizeka indoda wasekuphelile ukuthi ingane sihambile sekuyambiwe emva kwethu manje ingane efanele imbelwe ibekwe umama lo unkenteza lamagama asho babamkhulu ukuthi cha seniyothola abantwana abangaseyufa bayama nje abantu emva kwendlu umama ugoqa ingane yakhe ngengubo uphikele kuphakamile mayefike kuphakamile wasemfika ubabamkhulu enza umsebenzi wakhe basemngenisa umama naye ingane le isithule wasengena umama wathi baba mkhulu ngizofuna ingane yami wathi wena ngisengiyothola ingane engezufa nansi sifile ngizofuna ukuthi ngeke isafa wasethi baba mkhulu ayilethe kuyena ingane aselethwa kuye waseyibamba efaka phansi komjiva iqhubeka nomsebenzi wokunekelisa eloku eyiphenya kancane eyibheka enekelisa eloku eyiphenya kancane eyibheka enekelisa iqhubeka ngesikade yakuthimula ingane wasetha ke wenza iphalishi ifuzo ingane kade yalamba yasiyafuza ingane waphindela ekhaya umama esethokozile wafika wajatshula nasekhaya inkosi kusizezwini ukukholwa kwethu malungkhetho unyazi lwezulu uNkulunkulu angempela abanye bengabokudlala sisendabeni enkulu lithi osilanga emkhayideni lezi indaba kufanele angayiphele kufanele ozelweyo atshena abalandelayo wayesebenza babamkhulu ekuphakameni eyilungisela nje igceke kwaseqhamuka umfana ngimazi ngokwabantu bayamazi abanye hamba nenja indle yasibamba ijuba lika babamkhulu watasuka bekusho ukuthi ngizolo bekusho ukuthi ngizolo uthi hey ngicasula ngifanelanga ngicasuke nangengozi kufanelanga ngicasuka wambamba umfana wathi yabona indla yakhe ijuba lami wasephuma uShembe waphuma uShembe wangena indlela wahamba wasebona bayazana laba bantu
lithe uthi ngizolo kilo ngayithi thina abafundisi lwathi bafundisi indlozi ihambile yikho ishonephi babeyazi ngempela abafundisi ukuthi ishonephi manje bona ukuthi ushebe uphumile manje akasekho wahamba wamcinga umfana wamthola wamnikeza ishumi losheleni waxolisa wathi ngekhoza mfana mangifanelanga ukubamba umuntu ngesandla ngicela ungithethelele ngaleso sikhathi ishumi kwaku-1000 rand wabathi yahlala ingilozi awabona ayikho ingilozi ushebe uhambile wasengena esitimeleni umbone ukuthi uhamba wabheka kwaZulu wamlandela mayifika la ePangeni lathi izwi mawuhamba ngesitimela shembe ngeke umthole uzokulahlekela wasejike sengena esiqiwini yabe isiqiwe phela phezulu naso ulandela iphunga la ihambe khona ingilozi uyalizwa mayiphuma ngale kwesiqiwu ekhuphukela kwaMpondo umuzi kaMgamule lo ebungweni nakwaMpondo umuzi kaMgamule bayikhuphukela khona kuphume izalukazi ogogo wangogogo bami lapho ihalalise zimbone iqhamuke ezansi bese ebona ukuthi ukuhalalisa kwalezi izalukazi kusho ukuthi khona bese ebuka emva kwazo ngoba uNkulunkulu ethi yabheka endlini ehlala amajoka nentambo zokulima ayibona ihlezi khona bese ema bathi abamnangu lo muntu engimfuna ulapha ya bathi angikwazi ukungena ukuthi ngiyangena apha ngalofuna ngihlale la ngimncenge sesivumelana lempela wahlala angazi ukuthi wahlale izwe ingakho noma kwaba isikhathi esingakanani kodwa wahlala lapho basebezwana naloya muntu wamcolela uShembe wabuya uShembe wangena kuShembe waphelela inkomo bamhlabisa yona abakwaNtombela bengazi ukuthi uNkulunkulu babebona nje umfundisi bona inkomo bamhlabisa yona ubaba omncane hlala ekudeni eyesibili inkomo bamhlabisa yona uAnti uKhuthazile uyaziwa uyena obeyokhela amalambo kusalayithwa ngamalambo la ekhaya uhambe nje esemdala kakhulu lathi uthi ngimukise ekhaya neinkomo ezisihlanu kwakuzithole eziwu4 uyiduna elika5 sasise Danaos esabatheni ngamhambisa ngaphe ngambeka lezo kunalezo nkomo awanikezwa ubaba omkhulu ngesikhathi kade efike ekhaya kwaMpondo leyo ntanta kwaMpondo yaba khona njalo wazula ubaba omkhulu esebenza umsebenzi wakhe wathi mayibuya le kwamhlabe yalingana lapho kwayiphuthuma khona ngo-1935 khona yokwenza khona yokwakha khona ngoba uNkulunkulu wafika la eMkhayideni ngizwile nje bekhuluma omama fanele ikhulunye impela bomama singahlali emuva uyazi-ke uNkulunkulu woNkulunkulu luthi nawe wawungekho umsuku umsolo umuntu mayikhuluma ngoba nawe wawungekho mvumela akhulume lokho akukhulumayo ugula-ke umfundisi uMngoma nobaba ufudumele ngapha kulezo zinsuku zomhla ka-20 useka uMngoma uthi awumngoma uyesaba yini ukufa uyazi mina ngilungisela ukuhamba nawe mina ngiyahamba nawe Mngoma uyesaba ukufa uthi hawu baba ukufa waw ngicela ukuphila mina ngicela ukufa hawu Mngoma ngiyahamba benginawe nje uyingane yami awu baba mawusuhamba leyo ndlela cha cela baba mina ngishiye uthi hayi ilungile-ke Mngoma uzobuka nje kunabo Shembe solala nje ucabanga ukuthi sisazovukana sesambili cha alukho ucingo olwashayelwa uthisha omkhulu emazindoda alukho wazi loyana ngoba uNkulunkulu wave sewazi ukuthi ubaba sihambile mayibuza uNgcobo kuyena mshiyane esikhundla sakhe sokuphatha isikole mayibuza uNgcobo ethi uyaphi na uthi hayi baba sehambile sengimsebenzini kababa ngacela la ngo-2011 angikhona la kwaGibisile athi ngiyacela kubafundisi esinabo
bengakwenzi okwenziwa ngabafundisi bakababamkhulu, hayi bonke kodwa isithiwa zona ngamvuyi. Abafundisi bakababamkhulu babonela ngabathi ingane, kanti cha, umuntu owadala izwe nomhlaba, base bemfaka impama, uNkulunkulu washawa umuntu. Iphutha lelo lenzeka. Ubaba omncane futhi lo wayephiwe ubabamkhulu, uyena ilanga lamfice naye endlini, uyena wamcimazisayo makuthiwa umuntu yacinyeziswa uhlale ekudeni wamcimezisa. Bathi bemthintile ekuphakameni, bemxoshile, inkosi ingekho yabuya sebemxoshile, eyakhuluma ziyakhala, yamlanda athi ngangcono nixoshe mina la ekhaya manje ngizoxosha lo, ngoba lona uyena mina engamthola kubaba, uyena futhi nowangicimezisela ubaba wami. Manje-ke angiyiboni into engamenza axoshwe la ekhaya. Hayi la ekhaya-ke ake mawuthi uqhamuka nje liyakhala ikhanda. Nathi sikhona nje, sikhona ngonyazo, kuba lokhu unyazo hayi ngabe sesingamakhehlelana impuphe le emakhaya. Ushembe ukukhombisa ubuNkulunkulu bakhe eyami neyakho sizele ingane mayeshelwa abantu abawu4, laba babili kuyimgodoyi, laba babili kungabantu. Amagama la phela omama baqamba thini ingane zethu mase ikhulisa ingane zabathi awukhulisa umgodoyi. Noma kanjani ingane ngeke imqome lo muntu, izoqoma umgodoyi futhi izokumjola, izokumqoma, izomjola. Khona ingane ihlale ngisho ngithi ingane ifika ku4 emhlabeni. Khona ingane ifika same time, khona ingane ifika kuphela kwenyanga. Yathi yalokhu izingane ishelwa zinsizwa ziwu4, yasiqoma umgodoyi yawujola. Mayiqalisa nomgodoyi yesu uthi yahlala ingane, yasigijima isiya umuntu manje lo ozokwazi ukuhlawula. Yafika ngiyakuthanda khona lapho ngokheshe, ingakho isiZulu singavuma ukuthi umngakho mayifika kuwe edolobheni ungambizanga sithi mbuyisele emuva, ungahlangani naye ngoba khona kulethi leyo. Bese ingane igijime iye kulo ebona ukuthi uzohlawula, imqome sengiyakuthanda kwenziwe konke emashinyane, kanti ilethe ingane yakomunye umuzi. Barishi like angithi ayishembe uNkulunkulu woNkulunkulu. Ayakekho ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini olingana nofana noshembe noma ucisha afane naye, akekho. Mangala nje mina makusakhiwa imihlangano wakhela unyazi kusakhiwa amatulo hawu kanjani kaboni namanje njani kaboni eminyakeni engaka, kodwa khona ukusebenza ukugaka nje nake nakubona phi nina. Khona yena umuntu ongathiwa umuntu noma ngathiwa Mr Billion noma Trillion ongasebenza umsebenzi esetshenzwa yonyazi, babamkhulu bubombele kuyile njengoba washo athi ubuye. Bese bayalobola igwilini, balobole baqede mashinyane, bahlawule baqede, kanti ingane yeziwa ngabanikazi bayo. Ingane yeziwa ngabanikazi bayo. Ashadi makoti azibule ngomfana. Lo mfana siwa la ekhaya, kodwa abantu bala ekhaya bazothi ngowala ekhaya. Mayizibulile ngalo mfana elanywe umfana, mayelusa inkomo uyise sekoba mnandi ukusebenza eGoli. Mayelusa inkomo igceke lithe ukwehlela kancane la izansi kwamhlaba yalingana, lithe ukwehlela kancane. Khona isihlahla abasenze sabayikhishi lapha eMsamo eDanegceke, sakazi ihlezi-ke nesokalasa. Amfana afika adle umbila, aqede ukudla umbila bese ephuza umlaza walezi inkomo, acasuka amakhehla la ekhaya asothulile umhlaba. Hamba ukhipha inkomo omkhulu agijima umfana uyokhipha inkomo awe phakathi negceke awalali uzobhila lahle kwenye indawo alali nomphepha.
awusukuma wena nanjani nomntanami kusisalukazi vacation vuka mkhulu manje uyafika umkhulu sekuyugodo sikhuluma indaba kaShembe hayi ithatha ingane iyongcwatshwa 6 o'clock ingane iphume nje ibone umuntu wonke njengalabo bebasiza la kuthanga khona baba basizileyo la kuthanga angizukubashe sibonke kodwa baba basizile bagcoba umuntu umuthi wafa edongelo umuthi mayifika ngale bafike bamqosha oyisemkhulu lo wayizolo bamqosha cha asikwazi nje hamlokeza lento le hey babiza inyanga izima yona babiza inyanga yafika inyanga yavala noma kuthiwa unumber 1 ekuvaleni ngeke umbhale umuntu kubo kwakhe ngeke ulokothe ngeke nje ulokothe ubhale umuntu kubo kwakhe uthi abulala abantu lo mbhalile waphuma lo valwayo tabama washona kulowo bezovalo wamfaka induku uzombhala kithi nje uthangiyephi yokumbhala kithi uthangiyephi wamfaka induku mase kuphela inkomo kwaphela imbuzi kwaphela konke abantu laba bekhumbula konke konje kunoShembe emhlabeni nalaba ke bezenjalo bamkhumbula uShembe ilanga sekushonile ngibuyele kuyanda uma ingane ibuya kulandwa inyanga ifika inyanga ithatha inkomo nembuzi ithi ngiqedile kushaya usika isiphuma ingane yokunini kuyiwe kwenye ifika ithatha inkomo nembuzi ngo6 ingane iphume ekugcineni bese kukhunjulwa amakholo ayase kubizwa lezami ezisuka ezinsika size nentambo kaLahabi phela intambo eyibhidile ehunqu intambo kaLahabi le okuthiwa akabonakalise ngayo abahambisana naye ukuze bangabulawa akushonke intambo yokugoma phela zami idilese shayide lesizinsuku zithula bese zilibopha ngeyintonto zithi angeke iphume namhlanje ubona umuntu kwakhe 6 o'clock yaphuma ingane yaya kunini yanweba zona intambo lezi yayinweba lentambo yibamba ngesandla yayisusa ethuneni layo yaphuma yaya kunini Shembe uNkulunkulu woNkulunkulu kuNkulunkulu nje ma sephele konke hawelwe inyembezi sho njalo uShembe ehlabeleni sakhe ma sephele konke bese kukhunjulwa uFata bayazi laba abadala ukuthi mawuhamba ebusuku ufake indibilishi ethoshini ukuze lingabulawa yisipokwe ithoshi bekufaka indibilishi ngemuva ezele indibilishi uFata lezokunikelwa ngazo lapha wafika kabi uFata wafika ehlobo u6 eshaya emini wafika wathi qa indibilishi ethuneni ebhala ingane Michael wayedlini thina valile yena yasiphinda kuya futhi thina valile yena ngogama likaJesu Kristu siyangena ingane yangena ephethikozo amabhayibheli ephansi yangena ithe ibona uFata abantu basebehlatha amehlo kwathi bagibela isitimela esironga lapho isitimela esilunga ingane yangena sifikile ifike sathi thina valile yena ngogama likaJesu Kristu yasiphinda kuya futhi yangena khona akavalanga inkonzo weshisa izandla waqosha amabhayibheli akhe wangena indlela ubuyele emalomeni kwabe kuphelile konke kungaziwa ke manje ukuthi yini engasiza hawubelwe inyembezi uShembe uyizinto zonke kuyileyo uyafuna ukuba yiyo ngaleso sikhathi wathi yabahawukela uShembe okhalweni nje kwabha bahlangana nesidakwa siphula indlela siyale sawubona inkinga yale ngane yakini siyasolveka cha anibokeni niye kulezi phukuphuku zakwaShembe ziyasiza usho uShembe ubiza abantu bakhe ngesibhuku kusho yena iqobo lwakhe yanini kulezi phukuphuku ziyasiza
mabe befulathelana laba bantu bayiqale phenduka lokade yenwa kusekho umuntu lo befuna indlela ehamba efuna indlela edakiwe akasekho kodwa ngoba ushaka ukhulumile bese bephuthuma bese sihlangane nohlanya lapha nohlanya lodwa siye washebe ngempela kaze siye washebe baya wafika qala ushebe kubantu bakhe uthi ningalokothi nje nimsize ngoba nizokwehluleka niphoce igama lami mtsheleni nithatheni nibeke kimi hayi nempela wathi emabili bathe siyahamba siphakame sihamba siphakame wozana wahlangana umndeni la ekhaya mawuhlangana umndeni la ekhaya waba phakathi ushembe ngoba ushembe akacithi cha ushembe akacithi ushembe uyakha wakhe into engekho yenziwe khona wayesethi makuhlangana umhlangano la ekhaya uthi obani abazoya kushembe shembe wangena ngokushesha wathi akuhamba ubaba wengane nomkhulu wayo bobabili bagibela isitimela sathi ngithathe ngibeke sayisababeka eDaploti behla besa ePhame uyabaza ngithi balande uyi wayesekhipha itafula eselibeke ebrandi wayesethi thema befika yasiyabika ubaba sinenkinga nje ithi umthathu indaba wemfana ngena la endlini phezu kwetafula uthola newspaper ekade ngiwufunda uthathe nje nawo khona engizokugoqa ngikunikeze uyihlo enofika nigcobe kumakoti ekhaya mangena umfana endlini ufika ushembe lo amshiye emnyango awuhlale kancane mfana wami ngisalifunda iphepha lo osetafuleni phansi nomntana wami alikho iphepha njengoba ngikhuluma nawe nje ngihlezi naye umfana futhi endlini mina nawe ngifuna sidabukele izingane zelama leyangane funeka lokho engizokutshela khona hamba uyokwenza ngizokunika lutho kodwa uzomtshela umfana ikhona engunikeze khona uyofika ekhaya ubakhiphe bonke abantu egcekeni kusale umakoti kuphela bese uqonde kumakoti uthi makoti ntanami uthe ushembe uyayazi inkanti ngekwabani makoti ntanami uthe ushembe uyayazi ingane ukuthi yakwabani ngakho-ke mntanami mayifika ingane ihlala la uboyitshela ukuthi bakuphi abakubo bese uyitshela ayihambe kabakubo uze ungayitsheli umuntu umyeni wakhe akayazi lo ndaba yasiwa yimi kuphela nami futhi ngiyofa ngaze ngiyitshele umuntu sihawukela lezi ingane eziningi esezela amali engane ezohlupheka uma umfanekeze ukuthi kanti ingane kwangesiyala ekhaya uzokuxosha uma indoda mhlawumbe ibona le ukuthi sizwe kahle bese ethi lo sendlini hamba uyitshela inkosi mfana wami ngiyalifunda ngisalifunda iphepha usho lo shembe usendlini thimele ngokuphandle hamba uyitshela ngisalifunda iphepha aphuma umfana abuze ushembe iphepha bakuthe wena usalifunda iphepha hayi sengimnikile kuyihlo into azofika igcobise ngoba sengimnikile amafutha azowagcobisa kumakoti iyofika nje ingane ithi ngqu kuyihlo bese iyahamba hambani kahle-ke inkosi inibusise gama lala ekhaya elikhulu eliphethe yonke into athi baba endleleni kuphela iy'nkomo kwaphela iy'mbuzi kwaphela yonke into ngesihlanu sosheleni inkinga iphelile uthi mbona hayi baba baba sibethemba kangako wemfana wami ingani wena ubunayo endlini kusho wena ukuthi ubunayo endlini eyi baba yena loya muntu oyinkinga kwaze kwawufika ehlushwe kuphikiswana ngala mazwi la umfana athi baba uyinkinga yabo athi umfana baba umuntu ukholwa lento esho simethemba kangakani basalele ingoma bonke wemfana wami okwanamhlanje wena ubunayo endlini wakwambona lapho umuntu onayo endlini wena nami nginayo phandle wakwambona namhlanje inkinga iphelile male fike ekhaya makushaya past 5 ibakhipha indoda bonke baphume kusale umakoti kuphela baphumele ngaphandle besiya kumakoti makoti mntanami uthe ushembe uyayazi ingane yakwabani mayifika la kuwe uyitshela abakubo lapha ikhona ukuthi wayithola kubani wakwabani ukuphi lapha khona uyitshela ayihambeke ngoba kubo izohamba kodwa kusho ungisiza ukuthi njengoba ubuthule thula unomphelwa nawe uzophe nami umyeni wakhe akakwazi lokho ngoba uzokwala mayekezo usho ushembe akha umuzi sekuphela iy'nkomo ney'mbuzi waphela yonke into mayiphuma indoda
ihlangana naye umfana lo hlangana naye umfana esangweni yangena yambuka ngo-esa athi hey ungene kokugcina namhlanje balinda ngaphandle yangena ingane yahlala eduze kanina wathi hlukuma uthi Sibanibani mntana wena angikuzalanga la ekhaya ngakuzala kusibanibani basekuthini abakini basendaweni ethile lapha bakhona hambe khona yasukuma ingane yahamba lo wakini ngamsukumisa lo wakini yakwazi ukubona ngaboni khona umuntu khona usemakhosi ukukhona nalento wasiphayo nale inhliziyo nalokho kuyingqondo kuyekhohlwe ukubona uhamba njengathi bese sicabanga ukuthi mhlambe ungumfundisi mhlambe ungumvangeli cha uNkulunkulu baba woNkulunkulu nasezulwini la uhlala phakathi emlilweni ayikho into ohlala kuyo ezulwini hlala emlilweni sicela baba usiphe ukukholwa usiphe nobunye ngoba masimunye baba uzobonela umsebenzi emhlabeni kodwa ngiphatheka kabi uma ngibona kuthiwa khona amatula asakhiwayo ayinawe hlebulunge kakhulu kodwa ulunguzulungele lento ezohlukumeza umhlaba wonke ukuthinteka kwakho nje kancane wonke umhlaba uhlukumezekile ngishilwane ngihlabathi ayikho into engeke ihlukumezeke kodwa wabuvumelane ngoba ngavela laba abantu abathi bakaphela izinto ezimbi thatha umphefumulo umhlabathi kubele ehlabathini phefumulo into esicala ukuthi ubani yena lo hey man azentekasule fana ukuthi umuntu athi ngicela namawoni yozinkonzo kusasa useduze kwami ungalokothi ushebe umuntu ngoba ngokushaya phakathi esontweni ngihambe ngilanda inkomo ekhaya ikhona mhlawumbe kushayile ukuthi umuntu wakwambona umuntu oje khona umuntu ongakho njena nje akekho kusemakhosi umthethelele la phazame khona vele ngisenamacala wena uyawazi Nkosi kuse okwayo angishela ngamshana njalo uyibambelela mina angishela ngamshana nginamshana leso khuluma mkhulu ngiwazisi mina sasami Amen. Amen. kita kerja makan.
Inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Siyabonga uNkulunkulu omhle. Uma usibona sifanele Nkosi ukuphatha igama lakho ngalesi sikhumbuzo. Umntwana kaWashabangu umfundisi lapha eCilongweni, ayibonga Nkosi. Manazaretha amahle uthi umnikazi asithi qaphu qaphu. Sishiyelane, akekho umuntu phakathi kwethu sebembalwa abambonayo uBhombela, kodwa sokhuluma sakuzwayo ngabaphambili ukuthi basitshela ukuthini ngoBhombela. Ngolunye usuku khuluma umuntu wakwamthiya uthi esewumfana wakwambona uBhombela, eyibona le ndoda engayazi wathi eyayithanda wela kubo eNdwedwe. Uthi kodwa wayesemthanda lo muntu ukuthi wayidane ehamba nodade wabo beya nako 25. Uthi wase kuthi ngolunye usuku befike ePhakameni base befisa ukumbona ubaba mkhulu. Uthi bathi mabeya lapha endlini bafica unkosazana noBelungu ehlele eminyango. Base beyakhuleka usethi ubaba mkhulu, hawoba laba bangifuna ekuseni kangaka. Useyabika ke uyasho uNoBelungu ukuthi izingane zakwaSibanibani sebehambile laba ngoba ubaba mkhulu bebona ukuthi usaphumule. Uma elandula ukuthi ubaba mkhulu anikwazi umbona ngalesikhathi, kanti uyezwa akekho nakulelizwe ngaleso sikhathi. Wayesebuya masinyane esephuthuma sebuza kuNoBelungu ukuthi woba nababa ngifuna ngalesikhathi kusini kangaka. Useyasho lezi ngane seyiqala amantombazana nalomfana. Wayesethi babize base babizo sethi mase befikile, hawo senesikhathi enganani ingqongoza lamnyango. Bathi ke bese kwisikhathi eside baba. Uthi ke ngiyaxolisa, kade ngingekho bengiseswazini, bengishiye umzimba wami lapha nengiloze kade ubhekile, bengisawushumayela eSwazini. Bantwana baNkulunkulu uShembe asinazi. Uthi ke lo mntwana mayisesho uthi ngolunye usuku sekufika isikhathi sokuthi athi akahambe ayoshumayela eSwazini. Uthi uyamtshela uthi uzosuka la uye eJudiya, bese uvuka eJudiya ugibele eGingindlovu uzoze ufike eGonela bese uyangena eSwazini. Uthi wamfundela incwadi kaJohani 21 uqale ku-18 no-19 ikhuluma ngokuthi ma usemsha wenza konke okuthandayo ngesikhathi sakho, kodwa ma usumdala konke uyenzelwa futhi uya lapho ungathandi khona. Njengamanje uNkulunkulu kusa lapha wena ungathandi ukuya khona. Uthi uyohamba ufike uthole umuzi wentombazana ehluphekayo, uyofika ungenise khona. Uthi kade ngikho leSwazini kulezi insuku la ngesikhathi nizongifuna ngangiseSwazini ngangikwaDlamini, kodwa kwaDlamini ngafica bedlala ngenhlabathi yamathuna. Uthi ngempela bese hamba lo muntu uthi ngibalise bangazi naseSwazini ukuphi. Uthi naye ngafika khona ngayithola le ntombazana ehluphekayo ngalala khona ngavuka ngaya. Ngabe ngene umuzi nomuzi njengoba namhlanje ithi inyanga yezulu sengibashumayezile bahlangabezeni. Uqala abantu bebejudwa uthi hambani nitshale izwi umuzi ngomuzi. Uthi ngingena lemizi ngemizi ngishumayela nitshale lelizwi
lenkosi yamaNazaretha uShembe ingcwele. Uthi ngaye ngafika futhi kwaDlamini lapho ubabamkhulu wafika khona. Uthi wayesethi lo muntu hawu. Uthi ubabamkhulu wafika la wafica ndlala ngenhlabathi yamathuna. Uthi lo umuntu uCambo sasingadlala sasingcwaba. Kodwa sambona umuntu wayiqhwakele lapha etsheni. Uthi kodwa simazange ukubani uthi wawu babamkhulu. Uthi ngaba futhi bedlala ngenhlabathi yamathuna. Uthi ngolunye usuku wathi bayisefika lapho lo muntu uthi washumayela waseze yabuya. Tuwaphendula abantu acisha bangamashumi awu7. Tuwahlala wabuya sezobika kubabutaba bangitshalile imizi baningi abantu ebekhethe inkosi. Wathi ngosiyo isikhathi wayesethumela umnqayi Simon Mnqayi yena mthethojalo. Uthi wathi awubhabhathisa abantu naye wayengasi khona. Uthi wabalisa kakhulu ukuthi inkosi yami uzohamba izwe linjani. Uthi la sasiyobhabhathisa khona kuneyingwenya. Uthi wathi base befikile khona uthi ngathandaza wonke umthandazo wathi namhlanje ngiyishiya ingane la. Uthi ngathi base ngiyofika emfuleni uthi ngabheka phezulu. Ngathi inkosi uyangibona la ngikhona lapho uthi ngizofela khona namhlanje. Uthi ngabalisa uthi ngangena ngababhabhathisa abantu abawu70. Ngabuya abantwana abasha baNkulunkulu uthe umnikazi sizoshanga imfishane. Wayesiyabuya nempendulo yokuthi cha baba sekufika wenza umsebenzi basethola isibusiso esesemkhayidini umnikazi kulo mnyaka yawo 1935 inkosi kusiso zulayo. Amen. Amen. Baba iphe mama iphe baba Baba Nkosi yezulu nomhlaba sikhuluma ngenkiyankiya simangaliso esikhulu esubhombela isitimela samampondo inkunzi ehlaba ezinyamathwebe. Kolunye usuku lapha emzini wobabamkhulu ngangena kule nkonzo ngahlanya kaba uhlanya qobolo hlanya ngigijima emabhasini ngishumayela emathekisini ngishumayela phenduka abantu ngena esigodlweni zamaloma ngishumayela phenduka abantu kufana nomuntu ohlanya nje ngendaba kaShembe. Ngangithandaza ngo6 ngithandaza ngo12 ukhale ushaye ekhanda kumina uthi ukushaya o11 bese ngivule ngasekho ukuthongo ngithandaza ngingathandazi ngithandaza ngaphandle kunesihlahla sami ngithandaza khona esiguqweni sami ngiqede ngithatha ubhoko lami ngithanda ijikeleze umuzi wonke ngibongelela uvuka abantu kuthiwa nayi beseyifikile ngathatha kunzima ngempela kunyakaza umhlaba amaqabane ebhekele nje ngqo nenkatha kubufiwa ngempela unyakaza umhlaba sengangibaba ha ngaleso sikhathi. Uthe ngolunye usuku ngathandaza ngabuya
ngithe ngisahleli nje ngingakungafeki ubuthongo ngoba ngibuya kuphezulu kuthule uthonga uthule kujenya ubambe isiteleka ngingafuni ukuthi ukufike nezindwele ethi hwe phezukweni hawu kanti ngumhlolo aphinda yathi ndoba hwe hayibo yaphinda futhi yathi hwe ngathi seyahamba-ke la ngakhe khona ngakhe ngaphansi kwentaba kunentaba ngaphezulu kunethapha ngaphezulu kunentaba la ngaphansi la ngeceleni kwentaba mina yawudundubala ngaphezulu lendweba ngithe ngiva khona lapho ngathi ngiba sokhalini imbongo ethi thola lakithi lanontanda bathakathi lapho iminyango ivaliwe kanontanda bathakathi ngoba izwa izwi lomemezayo ligobhoza njengamanzi othukela engenakuvinjelwa nayo eyoshona phezulu ngathi mina hayibo kodwa uthele ngihlane kosazayizwa lento athi kusezingezwa benze njani emhlabeni esoselibhubha hayi ithuba kwahamba ngila ngigqokele ijazi leli limuntu owodwa obheke phansi nowodwa engalweni umfundisi sengenile kuleli bandla kwadosa laphela unyaka golokoko angicodwa kodwa ngiyasebenza ngibiza kunasikhathi sobunakile nje lapho ngibheke emuva ukuthi jakudodwa kunasikhathi ngiyasebenza ngithi nje umuntu obizwa ukuthi hayi lo muntu uyinkinga lo muntu usho ngena khona ukuthi hayi manje sizwaka kanti bonke athi ungatsheni kanje uyazi manje sizwaka mase kufike wena manje ishama lo mase kufike mina hayi cha manje yevake manje mangibeka indaba zikashamba ngibheka indaba ngivula incwadi bathi hayi cha sayiva ke lento wala sahlala singayizwa kahle lo muntu uvela lo muntu osonje hayi kwahamba uthenga mhla ngidotshwa entabeni engabona khona ngathi nawo kasho ukuthi ngengena la kule jazi usike seboshe izandla nenyanga ngithi kuhambe ngamnyango sasiyishume nabantu abawu-14 sasidotshwa ngalola seza sesazofika othengweni masifike ethungeni laqala lapho othengo leza ngolayini leza masifika kumele aselama lathi namhlanje mfundisi siyakugcoba wathi ngiyakubopha ngukubopha izandla nenyanga ubopha udilika jele hawu uyabona nje ngisho idilika wathi na kusho ukuthi umthetho walekha unjalo hayi ngithule ngizibhekele phansi lengigcobele ngiqedwe uthi lithi kodwa ngokubopheli njengasetshela ukubopha emthethweni kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwona uzufele kuwona ungaphumi la kathi baba Nkosi yezulu nomhlaba kathola ngicobela ngiqedwe ladlula kathi mina hayi usho lutho namhlanje sengibonile kangiboshwa ngiboshwe ngaphela ngisiboshwa qobula isiboshwa kashiya ingane zami kashiya inkomo zami kashiya kwaphela amathekisi kwaphela yonke into anginayo ngawumuntu njengoba nguwumuntu nginje kodwa ngiboshiwe ngiyakwazi ukuvakashela ekhaya akwazi nokwenze njani ngithi ngiyacela kuba kudayi baba ngicela ukuthi ayamandla kasekho ngibuyele ekhaya athi babe ayikho leyo wena la uhamba soba nje ngesiqhubhu sogodukiswe kaso soba nje ngeqhubhu lesitshalo ngeke uphume la wafa leyo mfela ngeke uphindwa bona afa eqinisile kanti ubaba bethi ngisiboshwa ngiboshwe izandla ngenyawo ngampela ngeke nje kufanele ngilungise ngudilika jele mina ngiphakathe ejele sokufanele ngilunge ngibobhatata nje ngithule ngobhanana ngithule ngenya ngibamba umthetho enkawanyazi ngilandele unyazi ngithengenya ngoba ngiyalibona unyazi uNkulunkulu ubhombe loqobo lakhe uyena lo wethu ekhaya ezongilanda ezongifaka kule joka njengoba ngejokeni kuze kunamhlanje Nkosi yobuse sengizwile ufikile ulandelwa izizwe Baba
Nkosi yamakhosi, Dali wezulu nomhlaba, Shebo ongcwele, sibonga ithuba esiphiwayo ezulwini. Ngicela Nkosi ikhuluma okukodwa engakuzwayo. Ubhombela mayiqhamuka ebheke gospel. Eningizimu khona umuzi kaShebe lapha igospel. Uma iphakathi nezimoba abesiyamiswa yisebenzi zeplaza. Zikhulekela umlungu, abelungu baqala babekhuluma isizulu. Kusho umlungu wayethi ngiselele uShembe. Wama ubhombela wezimanga nezimangaliso ekuthiwa sikhulume ngayo. Siyabonga ithuba Shembe. Wami umdala weyinsuku ngizonqamula ngoba sibaningi ukudla ithuba labanye abantu. Wangena ubhombela kulomuzi womlungu. Wakhuluma umlungu wathi Inkosi yamakhosi yanjele unkosikazi wami emhlabeni wafihlwa. Wabekwe ethuneni lakhe kodwa inkinga uyabuya. La eplazini nabone nayisebenzi. Sengikhathaze kakhulu lento. Ngoba uNkulunkulu uShembe Manazaretha uvele uyena wadala izulu nomhlaba. Amen. Uthi cha. Umlungu wakhe enesono. Kodwa umesisi lo wayethatha imali ayifaka ebhodweni. Kukhona imali angazange akutshele yena wadlula emhlabeni. Usethi ubhombela wezimanga nezimangaliso esiphambi kwakhe nanamhlanje mabo uNkulunkulu. Hambani intshele kaMapiki namafosholo wayesethi ngobholo wakhe. Wadweba indawo zobuya kuyona sehlalo omdala wenzuku kwambiwa eplazini lomlungu. Ngoba ngiyashesha laphuma ibhodwe linemali eyifihlo umlungu ngebhodwe enhlabathini. Manje ubani othi uShebe singasho ukuthi uNkulunkulu? Ubani okwazi ukubona ibhodwe phansi enhlabathini? Ubani okwazi ukubona umlungu oyindoda nje lo nkosikazi wakhe uthi unankingane? Uthi ke basi nayi imali ejala umlungu afuna ukubuya ezokukhombisa imali ngoba phela sengale wawenza uShembe lo msebenzi bangcwele. uShembe uNkulunkulu. Amen. Washona phansi egospel lo mlungu uthiwa njalo makufuka ubhombela ukhipha inkomo owayiqamba igama kwathi umthambeka. Uphelele ngiyazi bezulu uvele ezulwini siyabonga. Nkosi busiseni kuzwile. Besilizwile we baba mkhulu Amen. Baba Nkosi yezulu nomhlaba. Ngibuka lesihlabelelo ngobe wavala wagcina ngasenelisini. Lapha kwavuka khona abantu. Kodwa ngizothatha nje lapha. Efika ubaba omkhulu kuleli yasola kwaSizulu. Bafika lamadoda asalo baba bemlindile. Wathi makufike ukuthi ekhonje ukuthi ufikile uhleze enhlababo esweni laKwaNdlovu.
base bethumela lo mlungu lo unkunzi yazo wahamba noJantoni bathi hamba usicelele lo muntu afike ngoba kwakuna anti owagana ubaba mkhulu owaseneminyaka u18 engakwazi ukuhamba izitho zakhe zinamathelela ayingqeni bahamba ke lo mlungu wamtshena wasethi uShembe hamba batshene la madoda ukuthi kangene emsini engabekiyo enkosini abahambe bawuncelela enkosini kuma bafuna ngiselapha bahamba ke bawukhonza enkosini yabo wasefika uBhombela base bemkhombisa lengane wakunomama ke wakwaShwebede ababembulele izandla efuza engasakwazi ukugaya kanti wakudliwa amasuku la ekhaya kwakuhla kwakhona ngoba kunenkomo nje hayi wathi kulo mama lo ofuza igazi ezandleni wathi hamba nithatha amanzi abunwabeke lapha bathatha lapha baqala khona ukumbuza ukuthi uphumaphi ngoba kade sihlezi sikulindile awusiphenye inyawo zakho sikubona usitshela ukuthi ufuthweni uyiliphi wathi ngimdala mina babuza ngokuthi bathi abami kubo wathi ngimdala leli isulu lakhiwa ngekhona lomhlaba ufakazi u71 lapha ehlabelele eNazaretha uShembe leli isulu umhlaba wonke wakhandwe sekhona wayesedaliwe wawakhona yena bathi ke bona uma kufika lezi inkolo bathi hayi ngeke sikholwe kulaba abantu akukabe yena wethu uNkulunkulu ufika phela sibhinqa amabhesheti Lizwa ukuthi amaxoxo anti uthi ngo-1913 wafika uShembe laphana wafike babathatha wathi hamba nonibhabhadisa bafele bafunula njengamabhesha abo ney'nto zabo abazange bayifake ingubo wabafaka elwandle lapho wamisa khona ulwandle beqimbile befunwe ngey'nto zabo nje njengoba kuphela bathi uma bephuma lapho basina njengoba nje lapha kwavela khona isihlabelelo esithi isizulu esizulu sesizwakele emhlabeni lesweni inweba wayephuma kade babhadisa lamadoda wamisa umfula ulokhuzo umfula lo Mlalazi wawumisa kawama kawaza wangena elwandle wangena yena elwandle wabhabhathisa laba waqeda wathi uma eseqedile wasethi esephuma sehamba kanti intaba lezi ngamagquma olwandle ziyahlabelela kabaziswa bona zithi izulu namhlanje seliswakele emhlabeni lesweni inwebantu basina kabaze bawufika ekhaya kumhla ka7 kuMashi ebababhabhadisa mase babhabhadisile basina abantu bafika ekhaya wayilo wakhipha inkomo nenkomo wayesethi bethu bathi siyabonga Nkosi ubusifike sisaphila wayesethi baba mkhulu ningayihlabi lezi inkomo abajadu ngoba uma kuya ngoba ngena bulala lezi inkomo namhlanje umsukwana angasazi engasafi uNkulunkulu kohamba abantu hayi batazi inkani bathi cha sifuna ukuba sinkosi sibonga ukuthi usificile sesikutholile namhlanje ngakho ke kwenzeka lokhu uShembe wayekusho uthena makwe ngobe sebebanisinika banika umgida ngomhla ka7 Mashi njalo nje bedenze wabanike lo mgida bawucelakho wabakhipha inkomo embili kwase kwenzeka inkomo zashoda kwahamba obaba ababili bashona bathenga lezi inkomo kulo ubaba mdala ubaba mkhulu omdala bahamba ingane nakulo baba omncane owelamana nobaba laba babajadiswa ngalelo langa bakhipha inkomo kwahamba abantu ngikhuluma ngandaba kaShembe uNkulunkulu abonwa ngathi wabona ngoba bamkhulu babemasa babemlindile
ngithi mangihamba endleleni ngithi Shembe ungikhumbule Nkosi ngikhumbulele laba abantu basishiyela into enhle kabe ifa emhlabeni ngoba lokho kuNazaretha kwakhandwa kwakwasi kodwa basondela kuShembe ukuba bamlandele kwadaleka ifa lakhe egcekeni ekhaya nokonakala kwavela kanjalo futhi lapha emsini waseNelson kwasuka intombazana yaqoma oanti waqoma emanzimeleni kwase ufika basemanzimeleni bezolobola bezobeletha imvulamlomo ophonda babili bayayasa abaningi lelo ludaba babejwayele ubaba ilanga ukukhuluma ngalolu daba lapha konakala khona kwase kuba wahlala emvulamlomo wayese behamba beyombika wasehlabeka kwabe saphila kahle wayesethatha esiwa kubaba mkhulu eJudiya wafika wathi baba mkhulu uhleli mthatha uthi imvulamlomo umhlaba bonakelwe amazo Adam wena usuhle imvulamlomo yalo muntu ongakholwa laba abantu ubaba mkhulu wakhe wakhona uMamkhosi wakababa mkhulu ayisangoma wathi ngizophendula lo nkosikazi wakho abe umlomo wakaNkulunkulu kuwe kutshela wathi negama lakho njoba udulela ngoba mfuna ukukhuluma nawe lokho ngidulelana kwenza into ungazenzi igama lakho soShadrach kwenzeka-ke wonakala umhlaba nempela uthi ubaba mkhulu uyayibona lezi zinto ngoba laba abantu babaqhamuka benjengabantu benjengalesi iy'ngqanga bothi mase bezongena la kwamjado waphenduka baba ngabantu ubaba mkhulu waseyithatha imali yabo waqopha imvunulo yakhe wonakala-ke umhlaba ngikhuluma indaba kaShembe uShembe uThixo uthe masehamba wawuqeda umswasenesi wathi lo mswasenesi wenze uqeda kodwa ngoba kakho kuphakathi kwalaba abantu abasizelwa abakhona oyokwazi ukuphatha lo musa nizokuqeda wahamba ngo-1935 wathi ngizofika esizulwini ngikhanda umuntu ozokwazi ovusa lo musa ngokuya ngiwuvuse uma semfikile le wayikhuluma nobaba mkhulu wathi sengizofika sikhanda umuntu ozobuya azovusa lo musa njengoba usuvukile lezi zinto wathi konke lokho abengikwenza uma usuvukile uyokwenza lento kade ngiyenza uthi ngoba ulifikela uvusa lo wamusa laletha nomhlangano khona wabuyela endaweni yakhe wakusebenza yena ngikhuluma nabelungu wathi kimi wena hamba phindele ekhaya esweni lakini ufuna ukwenza umsebenzi wami uma ungaya ekhaya ngizakuthatha usela kimi ngashiya umsebenzi kwaKotini ngabuya ngangendlela ngabuya ngasekhaya ngangazi ukuthi ndoqala ngaphi ngoba belungu bebile lapha uma wawungena wawungunya wesikhathi ungashaya ufunga ungapha kulamahlahla akhuhlulwana awuhamba ulanda incwadi uma uzongena kuthonke ezinkulu wakuqeda kubaba mkhulu kwaphela kwathi-ke mhamutshana belungu ukuthi isikhathi sabo siphelile mfunela indawo yami ngakhuluma nabelungu bathi-ke mina ngizodingiswa bazodinga ngoba kwakusene-special branch leso wawuthi uma uphendulene nomlungu bafike bezokulayisha ekhaya bakuthathe bakujinga kwelinye iso wathi ubaba mkhulu angeke uze uhambe wena tshena laba belungu ukuthi wathi umlungu umzwala embhilitele obabezulu kuthiwa ngutshebani wayephetha amahlathi ukusukelwa la uthukela kuze koshaya San Lucia uthi wawuyithathaphi wena le nto ngoba wena ngiyakubona uyingane lethi into ikhuluma kho wawuyithathaphi wawuphi kanti kangimboni mina ukhona umlungu wathi watshinga ipeni phansi wathi angikwazi ukukhuluma nalo mfana esho kobaba wathi tshena lo mlungu uthi yena noyihlo kakwazi ukuthi ungwanini wena wasiwayimi tshena lo mlungu uthi
umlungu wathatha wabezodlamini usukhona ukwakhela lapha kwaGubeduka lo mlimi lo dlamini wathi ngempela wathola wathi umlungu uthatha ipeni buyise lapha wathi hamba le yakhe incwadi ke ngathatha ngabe izintombazana ngoba ngokho umuntu owayefundile lapha kule yasala ke abantu babegcina ku standard 2 isikole sakhona samaluthela sasigcina ku standard 2 ngabiza uMark wayahambele wafunda wakashela imfundo evarsity lapha phezulu kwaBhodweni wabhala incwadi wathi wabhala wathani wanika lo ntombazana incwadi wathi ngibhala kanjeni bhalele lapho ubhalele incwadi le nto ekhulunywa lo mfana wangaba uBhombe abahambise ngomfana wathi umdala kabi lo muntu wamasi ukuthi wafika ngwanini yabhala ke le ntombi incwadi ngathipikeza ngasayini andanga ngaya phe esikoleni bafunga bathi wena ungaloko thina umfaka esikoleni lo esho kuba bathi ungamloko thina umfaka esikoleni lo manje umfaka esikoleni unilahlekela kanphinde nimbona angazi ngimi esikoleni kodwa ngafundiswa ubaba mkhulu wathi umsukwana seyomfundisa wathi ngizokushaya kade kusekunika lento ngithi funda ngamphendula ngathi baba mina kamfundile wathi uzofunda kusho mina nguNkulunkulu wawehlo omkhulu ngambona ngalelo washo ke ukuthi uNkulunkulu hayi wangasho kumuntu wathi uNkulunkulu ngakho ke lapha enyathele khona baba mkhulu kumi uyahluma kakumele akusho namhlanje nalo khaba bekhuluma ngakho wathi uyahamba lo muntu owathi umkhanda wabuya ngo1938 uJehova wambuyisa emhlabeni kuba bekhona indaba kaNkulunkulu ayipheli eNazaretha uNkulunkulu ibongo zakhe ngakumqedwe zinde noma ngahlakanipha kangakanani awusengeke kumqedwe uNkulunkulu la waba khona omunye umuntu wathi kubaba uNyazi kuloyisemkhulu bona umdala lathi uNyazi kuye akakho umuntu omdala kimi ngimdala kuwe ngisho boyihlo omkhulu bakho mina akakho umuntu omdala ngisho Adam owayesensimini yaseDeni uyingane kuShembe ngoba wakhamba ensimini yaseDeni wayesekhona uMbela wayesekhona emhlabeni esimini yabonga Nkosi yabonga nami bonga baba mkhulu ngikhumbulele bona ngikhumbulele baba amadoda akulandela ekuzimeni ahamba nawe inkomo ekhagijima isikhumbule ngicela inhliziyo basinike singawoni lo msebenzi kaNkulunkulu siphambane nabo yabonga baba ngikhumbulele baba mkhulu bami nobaba uyangapha yayikhetha inkosi yamaNazaretha abamazazi ezizindaba
ngenye imini uthi umame uthi ngangikhona ubaba mkhulu ngenye imini efike eMpuza uthi lapha eMpuza wafike wakhomba indawo wathi mbanene la kukhona izinja ezagqitshwa la zigqitshwa indoda ethile isabuthelela imalasi kwembiwa ngempela zaphuma lezo zinja uthi umame yena owayiphekela lezi zinja eMpuza ayibonge inkosi uthi ubaba ngenye imini batabami anizange nibone lutho uthi ngenye imini ngangiseThekwini ngidonsa ulisho uthi ngezwa ukukhulunywa kuthiwe kukhona indoda ezofika lapha izobhabhadisa uthi yaqhamuka ehlabeni iphikelele eBhishi front ngale uthi ngempela kwakunyakaza ihlahla uthi yafike yema yalubuka ulwandle uthi yangena phakathi uthi ulwandle lwaceba lathi uthi yangena uthi amanzi athi mayifika la ifuba uthi yaphakamisa isandla lwathululwa uthi wababiza abantu wathi abese abantu besaba amanzi ungena waphuma wahamba wabalanda ngaphandle ezobafaka phakathi obaphapathisa ozobaqeda uthi ngabuka ngathi le ndoda injani uthi ngenye imini ulwandle khona eBhishi front uthi izitezi zonke eziseBhishi uthi amanzi ayingene ngamawindi uthi kwakhulunywa kwathi kuzokwenziwa njani uthi waqhamuka intombazana kuthiwe ngekwa James Brown yathi akubiza umuntu owabhabhadisa lapha elwandle uthi ngempela kwakhulunywa kwafuna uJan Dube wamfuna uShembe uthi ngomfuna waze wamthola uthi ke ubaba ngingakakholwa ngaleso sikhathi uthi kodwa ngathi angibe khona uthi wafika uShembe uthi wabamba ubhoko walinqumisa kabili uthi waphusha amanzi wathi hlehla ehamba nawe ethi hlehla wahlehlisa amanzi wahlehlisa azafika lapha amanzi ekhona uthi wafika wahloma ubhoko wathi sanibeka lapha sinobaba ubani owathi dlulani lapha esanibeka khona sinobaba maningi amazwi inkosi kwabusisa lowo muzi esiya Ndiyabonga Nkosi izulu nomhlaba Shembe ongcwele ndibonga Nkosi ukufika kulumzi wakho Nkosi waseGibisila bendithi Nkosi andizoguqa babakhona abantu abamaziyo uBhombela kunami kodwa kufika into ukuthi ngolunye usuku ndake ndasuka eMthatha ngiselusizi ngixoshwe emsebenzini ngibhalela incwadi ngabantu ababesakha amacebo amabi ngizondela ukuthi ngilandela wena Shembe ngafika lapha kuphuma umthandazo wasekuseni ka9 kwaba khona umuntu wakho lapha wathi hayi awuphumule lapha edokodweni kwavela kwafika ubuthongo ndalala
ndethuka inkosi isiqu sesithathu ngisuka lapha ya sekuguqa umuntu oyedwa phambi kwayo abantu sebebike bonke baphela baphindela emadokodweni ngagijima bangikhuza abantu bathi akugijinywa la ekhaya ngase ngigijimile futhi ndagijima ngaphezulu kwabe ngigijima ngoba ngibona ukuthi uyozangena endlini baba nxa nifika phambi kwayo inkosi inyanga izulu kuhlela uMadondo owayeseduze kwa inkosi weBheshu niyamazi engimabhalanga uthi baba Madondo uyalala lo yandethusa ukuthi ngibone kanjani wayesethi uthini mfana ngakhipha incwadi wavele incwadi wayibetha ngesandla yawaphansi wathi khuluma uthini ndathi ngiqoshwe emsebenzini wathamba baza kubuyisela emsebenzini ayibonga inkosi ndaphinde emsebenzini bafike banifaka emsebenzini indoda yasemampondo uGumede umgqamba yayazi abadala ekokuthiwa imbodlomane ithi uyiso izalayo wayesemsebenzini yona isekhaya esengumfana wahlatshwa iva wathatha isipeleti ethubanguliva abakwazi ukubangula awusivali isipeleti ungeka uqeda umsebenzi wokubangula wahlaba ngesipeleti iva wasethi ngoba selivelile ufuna ukulidonsa ngesandla wathatha isipeleti wasibeka emlonyeni sivuliwe njalo wathi kulomsebenzi wavela waphefumula sangena phakathi eswini isipeleti sivuliwe njalo uGumede oshumela kakhulu ngapha ezawushona eBhayi engashona ukuthi kukude sangena eswini isipeleti wathunyelwa kuyise wakhe uGumede ukuthi ingane yakho igwinye isipeleti sivuliwe usemsebenzini uthi uGumede umgqama uyise wasethatha isitimela ehamba ngamazi wayapi kodwa kulondawo wafika kuyo wathi efika esitishini masimi isitimela kwakhamba uBhombela uthi wambona ebusweni ukuthi khona into emhluphile wathi Gumede yini wathi ingane yami igwinye isipeleti uthi uBhombela wahlikihla izandla kanti obehlikihla izandla nje ubulala isipeleti esiswini sengane kusho uGumede umgqama indoda umakhelano wami yakwafakwe isibongo endakhe nayo iyabiya egadini yayo kukhona olucinge ukuthiwa iBhwabhwane azibizwa ngokuthi ukuthwana kwelolo nameva ikhulula ameva ngepintshasi yase iwabeka phansi ameva nanga umntwana wayesiza wafika wathatha elinye liva uyadlala walifaka emlonyeni waliginya uthi kufaka nabantu uvalula ukuthi uzothina unkosikazi ngoba wayengeke unkosikazi akayothi ndibulela umuntu uthi ndavala eminyango ase nithatha umgexo lento ekuthiwa inecklace ndayigaxa kuyo umntana latakuliva ibonga inkosi yabo Siyakhetha unyazi lwethu. Isathela eqala uyise mase hayi ukusikanelo baba uzoba lofu ukhipha ngapha Siphambe kaNkulunkulu siphambe kwengadlangadla angiphinde ngilikhethe unyazi lwethu ngenye imini uBhombela isitimela samaMpondo inkunzi ehlabe ezinye emantshwebeni ihamba nabantu bayo nabefundisi bayo ifica insimi inhle yombila ikhahlele
ayidlile ngobude, inhlanga zakhona zidle ngofishane. Inkinga enkulu lezi inhlanga zifishane zikhahlele zizinhle. Zibelethe ikhwebu ngambili ngantathu. Usefika phakathi kwalesimo usehamba. Uyavungaza lo bantanami. Bathi ke laba baseduze kwakhe bathi baba. Uthi niyayibona le nsimi inhle kanjani? Bathi ke baba sayibona. Niyayibona inhlanga zawo zemfishane. Baba siyazibona. Niyabona le nsimi ikhahlele ibelethe ikhwebu, lezi inhlanga zibelethe ikhwebu zonke. Bathi ke baba uthi kusho ukuthini lokho? Kwajampephela. Kusho ukuthini lokho abantwana abanhliziyo? Kwajampephela. Ithi inkosi yamaNazaretha inceku kaNkulunkulu, kodwa ngazi ukuthi ubani oyinceku phezu kaShembe. Kwakulimo elalikhulunywa umnyama ndala, alibonga unyazi lwezulu. Uthi lokhu bantanami inkulumo le kakusiwona umbila. Kuzohamba emhlabeni. Ingane zothi ngaqhuma nje amabele ithola umntwana. Abantu laba babelethe ingane zabo. Akuzona inhlanga ngabantwana benu nabethu babelethe izingane kuzisikhathi emhlabeni wonke la izingane zizothola abantwana zivela. Namhlanje kunjani? Bese iqinise lelizwe lethu uShembe ngumlomo wathethi manga. Kodwa ke inkosi kasinalo elinye ithemba. Kulo sosehle sasehlele emhlabeni. Ngoba ukho umuzi namhlanje ongenamzukulu nomshana. Intombi ithi kade ikepeze lapha ngaNkulunkulu ithulale kahle webaba wethu. Sengathi inkosi yakubusisa. Uthe ibuza ngenyanga elandelayo ukuthi hayi siyathola umntwana. Sikhiphe Shembe kulolo sizi. Asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Akekho futhi siyathanda Nkosi ingane zethu zikhule. Shembe ngoba uNkulunkulu siqedela iwunge emhlabeni. Kwazi kwamhlungu ukuzala ingane ensizwa yomfana, uyifithi ingane seyikhakhazela engathi igundane lidla iretex. Akekho Shembe ongasasize ngaphandle kwakho. Kwazi kwamhlungu Nkosi yamaNazaretha uhlangane nengane. Ithi ingane ngizalwa umfundisi yami icela uThurani edrobheni. Kuhlungu Nkosi. Angishayi isipikili sokugcina Nkosi ngoba vele ilanga seli kanje. uNkulunkulu aphambi kwami ungithumile. Wathi angejele eSifonteini eMaritzburg. Ngathi baba ngicela ukuhamba nabantu ngihambe ngedwa. uNkulunkulu wasengipha umqadi. Umfundisi waseMkhomazi ngihamba naye. Wasipha amanzi. Ngikhuluma ngawe wena ongazi ukuthi ukuphi wenzani ngasikhathi sini. Khona umntwana nje ongazazi ukuthi wenzani. Khona umntwana nje inhliziyo yakhe engavumi ukuthi abe lapha. Ngoba inhliziyo yakho ayivumi uyapi. Safika lapha ya. Shubani uMthembu yebo. Usumi ngiphula ungaphi? Wathi uMthembu usumi ngiphula kawutholakala eMaritzburg. Kuzokwenza ngena ngikhulumela nabaphathi bejele. Mushumani Mthembu lapha eza nomusa eMaritzburg. Wathi ke ngikhulumela nabaphathi khomba isiziba ngale. Mthembu. Ushaba wasikhiphe izibeni. Esizibeni semvelo ubani owangena khona? Athi uMthembu kuthiwa kaze ngene umuntu. Kuzoqala ngathi athi khuluma ngoShembe mina. Sishiswe imoto zethu ejela wami ngemoto yakhe indaweni. Safaka ukwenza sejele ukuthi kudala azashona phansi emasimini sadlula phakathi. Ngafika ezibeni ngasibuka. Singakanani?
akukho ngisho indlela yokufohla ungene kusona uma phambi kwebridge lakhwela ukuthi uwelowela khona kuyima ufuthola amanzi ngathi nankosi size eJawu ziyasini iboshwa ziyangashi iboshwa avele asukuma umnikazi wesiziba asondele ngiyambona ivele ngibona hey amadada avele ahlale phezu komqolo wakhe onke avele akhe uyu esizebeni ngiyambuka umqada kaboni lutho asondele lamadada kacwili ahlezi phezu komqolo eze azafike athi ngqi ngina mqada senivumile bathi ngingena mqada uNkulunkulu umvalile amehlo umqada mina ngebhadi ngibe nebhadi ngayibona lengane wami mqada wathi ngena wathi awufike kahle nazi ngigawulile ngayibeka la uyakhokha ingubo yakhe amanzi umqada athatha ubhoko athi uyalifaka emanzini luvele ngene lonke nengalo konke ibuya mqada Inamqada athi mano letha la ubhoko leli thela amanzi ojele laba basikhathile sebeyibonile lento akasengene umuntu kuyaqala ungena abantu lesini sebeyibonile lengane wani sebeyivideoize ngamafoni ivele kakhulu ngathi ithi ngibukeni iboshwe ibhajathwa lazo 98 uzothandaza kodwa kuphela umthandazo ithi umqada athi nginaka amanzi laba bathela amanzi awahela umqada ziyishehle lentiye lapha ya abaqala umqada babhabhadile ngequba shembe wasitheni ngehlazo kanti umqada emlandweni webandla ngiyathandaza emlandweni webandla akekho umfundi owadliwa inyoka emanzini hlahlisa le nyoka ojele babuka isimanga sokuthi lo muntu obhabhatha zingene insizwa ngomuntu owazaboshwa kadlutho zangena insizwa zangena igquma seziyibonile inyoka kodwa kazinendaba zingena khona kunjalo wayibhabhatha umqada wazoyiqeda 98 baphuma ojele bamthawula umqadi bathawula sonke bathi ukudla sidle ngathi umqadi wathi ngathi asingadli uNkulunkulu sesebenze kakhulu ngawe la asambe kulungisiwe ukudla sathi lutho kuyekela ukudla yini wadala uthi ushembe umprofeti yabona lento ayicabanga ushembe ibona uyingozi umuntu ongakwazi ukuthi la kwamakhona amanzi aphinde ame futhi sigwemeka wena ishozi wahlala eshozini vuka lelo uzulu ikude lokusa vuka lelo uzulu angiphethe inkonzo ebethula nje ufakazi kodwa umthandazo wethu indoda nenkosikazi la endlini ayikhuleka ukuthi uNkulunkulu ayisize aqede lenkulumo eyabona ubhombela ukuthi ingane nje ziyothola abantwana zincane size ngiyavulizwa akekho omunye mawuqedela utshwala Nkosi emhlabeni uyazagedisa izomnazaretha uyayibona insizwe isimngencegela phansi hawu Nkosi bungasize Jawu uma ubuze kabalengane ekamfundisa usibani bani ekabandengane ekamshumayela usibani bani
Ekabalengane ekamvangeli sibanibani ekabalengane ekamkokheli size enyazi lezulu kasinale elinye ithemba uwe kuphela Nkosi ehle ezulwini azoba umuntu ebantwini ngiyabonga manazethu Inkosi busabezwini Siyabonga ukufakaza okuhle sikuphiwa befundisi Inkosi zibabusise Sizovala inkonzo yesikhumbuzo isihlabelelo seshumi